Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staa, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Kamwe usichoke kutenda yaliyo mema. Tafakari yaliyo mema, tenda yaliyo mema. Hiyo ndio njia pekee ya kuishi kwa amani. Tenda yaliyo mema, tenda yaliyo mema. Yawezekana kuna mtu fulani ambaye utamuokoa maisha yake kwa tendo moja lako la wema. Kuna mtu analala njaa, lakini kwa tendo lako moja tu la wema, kumpatia chakula, utakuwa umeokoa maisha yake. Kuna mgonjwa hospitalini, kuna mfungwa gerezani, kuna mtu ambaye anapitia hali ya msongo wa kimawazo, tenda wema kwake.